ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Kom Shibantaban pensngu thu ya ki pai ba halor ka khoj ka suba ka office jong ka Shillong Municipal Board ha ka si thoding jong ka arp kondai tere ubnai risau arajar arpui kala penlong da ka jingelek kai drama lengkot ha mot pran Hagane ke jingelek kai drama lai Shimbanta de kisamla puli jong ka Martin Luther Christian University ki balapan sngo tho sha ki pai ba nong yai nong yeng ha mot pran ban wanra ya ka jingkho jing suba ha ki jakayo bat ha ki shnong gitao Don't trash our future. Take care of the earth and she will take care of you. Please do not litter. Be a part of the solution, not part of the pollution. Thank you. Lihat orang meden dengan asar, meda kalau pencabok biang, kalau cuy pada hard le. Let's clean it up. Balik kita kamu ni kita pakai ni. Macam tu sih, ni aku bukan banget. Okay, kita kau bak syong macam ni, tapi kuat yang kita kalau jom. Dep sih, kan phone ni nak kita kuat yang. Do you ask me for good? Clean your eating plate. No, why would I do that? You earn your bread and butter from this place. It's your responsibility to clean the place, okay? ठीक है ना, समझ गया? I'm so sorry. I'll be responsible from now on. I'll clean the place I sit in. Balik buntan ya, di area Rajong. Macam tu dia pilihan pun dia mesti pakai. Ni cuma kasih ke kalau dia untuk saya. Beri macam pun lah, abang. Ay, lah tu saya dia mesti perlu itu besar. Yang jangan kata ini, kamu hati kamu mesti tahu. Ya. देखो तू कमाता इस जगह से है you earn your bread and butter from this place okay ठीक है ना तो अपना जगह को साफ करके रखो जब आएगा तो साफ करके रखना ठीक है जहाँ तुम खाता है वहाँ उसको पूरा ना साफ करके रखना ठीक है I am so sorry. I'll be responsible. Nansor ka zakat ng nadumatasi. Mamo. Kung ganyan kanon, biodegradable waste, you have a tap. Kini ka dustbin ng green, you have a tap kumpi. Kumpi so. Anong kisnak so, kijimba matam. Hindi kan patang niya. Anong ganyan ka non-biodegradable waste. You have a tap kumpi. Plastic. And then kita kom. Kemudian kau pilih timbang macam apa? Berapa? Plastik, benda ni. Tolong doang ni plastik. Tolong kebama ini yang membeli sudah. Ini sekolah lagi ini kita ber pasar tu ni besar.
Ong iki ba na ibret. Ang bena katakaan malabog ng man. We hope this play will help you learn and change your lifestyle. If you do not take up the responsibilities, then we are just letting our future generations suffer. So let us be responsible citizens and take care of our Mother Earth. Jangan bagade kagama lingkungan ini terwan yarap berwarna energi telah akan kopir. Nung ini siya tinggi kecil, bayar kinyut bagi yang beri kereta ki hati jangka malampu rempang. Aman juga kereta hati sudah mungkin. Nung ini sudah hilang berwarna energi telah akan imlang kesalah. Please kuning ini bro. Organized by Shillong Municipal Board in collaboration with SIPNU and the students of Martin Luther. This is just an awareness for our friends, our hawkers and also passerby to be responsible for the waste. This is a part of the activities of the students interning with the Shillong Municipal Board. So today this is a short street play to make our friends and people who's passing by Police Bazaar or Motran area to make sure to throw the waste in a proper manner. Ikong na po, munswa nila ayele, banyak-keren na kapor sa kapor. Yaga, mostly day kiniki, lagi matag short play na matagi, street vendors eh, kaya ki gumno ban pangkod. Ho, isko yaga ay galit liwat. Henry, hakmat ang lutin, yung first priority day ka cleanliness. Henry, kajeng lekut, lek sebuah day ka padangkam Minta lagi ke short play ni kini kita Martin Luther Christian College kila elek kumno pendikai berpersong tu kini street vendors kumno belek ko ketika berpisong andal kila ada pisong kila ada view so bu itu ketika pisong nomor lasai duk dei mopi ben mancung ketika nak kata kata ni kumno pisong ru nak kapor nila kerpat nila koi kejeng kerpat lagi bagi kong semua bawa selai gini ika longkong di platform nomor plate pun municipal kejeng jarang bawa tutu ketika nila kerpat nak kapor ini makin semua bawa ben bu menstep andal belakang bukan numera no nomor municipal menta agak sisi di bansat arsin hati sisi temut ben hamsuk nomor ni mencelong bu sanitai segini ketika berkicong bayu kita kedau bu yang kejeng kerpat apa tu in semua ben weng no igini platform bu lagi dan di anda belakang numera no nomor plate municipal usuk ben untuk Banwan pungkut, bansar, pungkut yang itu bercakap berpisong. Cepat dipiru anda bila ada lum gigi jaga kehidupan dongki, ngabak piru sar pungkut yang itu bercakap berpisong. Ditang kata itu. Ini kong nadu kami gini di street vendors ni ong ni pina kapor kejeng jepok dari kepala along kumot. Nomor ni bila ada tu tang hari ni bunai bila ada bila organize yang ni cleaning bunai bila ada ni pat dia hilang bat komunitas. Anda ingilap bak kejeng jepok nomor play apa jong tiga kilo sang kejeng jepok kepada. Di bila dah ngikeli ki nong dia madan ki keno ki try dukan ki keno lagi nong song madan ki keno ibe hendai ngi ong ki tom na post mortem su jaga ai belade hendai nang ni smart tole no jaga ai ki mila ban chat epi semua ibu kajing kerpa ibi ba anda belade weng no soal ning kok di gitu platform profesional de kata kajing kerpa ni nong song selong